Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan in Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumambay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito pagkain nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablawak tinembag nga bigat kada kayami nga sa pada. Kaya pag-share yun iti program at ipapagayam, mapaman na nakatune in tayo, please sumarunong karami din tayo share this program. Papagayam mi, padaanan nyo ti bagarit pakasalitaan ni Melissa nga napauluan iti sakit tingipen. Nako. Sakit tingipen lang. Himamuyo ka di, narita nga sakit tingipen kat nang tintidak kala problema. Ayan, padaanan nyo, pamagayan mo ito'y suspense. Kapag sakit tinangipen kat nadaan ni Melissa iti dakkel nga problema. Nakaw, sakit la tingipen ha. Padaanan nyo papagayan. Sa godayan nga rin ti surat, ti pagkasritaan ni pagayam tayong Melissa nga napauluan iti sakit tingipen. Dear Manong Nemi, orek la makasangit manen Manong Nemi, gabuti sakit tingipen amarikrik na. Nalukag titurog ko Manong Nemi, gabuti dayta nga sakit ken ut-ut nga orek la makasangit. Wan, iti kitak Manong Nemi ti oras, iti cellphone ko, 2:00 iti parbangon. Kapilitan nga timakderak Manong Nemi tapno mapangko alaen ti agas. Tapno laeng sumardeng ti panagsakit na. Pain reliever laeng Manong. Tainton agmaumaw tuman deta nga tumarek sigurado Manong Nemi agsakit tumanen. Nadisturbok Manong Nemi ti turog dagiti duwa nga anak ko ngagpadpada ngagbasbasa pa laeng di high school. Namandaman ti problema Manong Nemi. Nagruna iti balasitangin nga inauding anak ko. Neso da ito'y Manong Nemi ni Nelly. Mami, saan kay bagami ngamin kay ni Manong Jun? Nga pakita yun ti dentista. Natasakit ni ngipan nyo. Saan kay nga basta mangnamnamulatan ti pain reliever? Isardeng na lang tuot-ut na ita nga agas. And then, agsakit tumanen. Dakay matlat nagkuna nga dakkel dito nga sakit tingipan nga disturbo ti trabaho yo.
Dinapakadana nga nangak. Mayaten. Imapekton ti Agnes. Wala nga nagsakit tumanin. Yung kaituloy yung timatoro. John, Mami, sorry nadisturbok ba rin ti Toro yo? Una ta, makaraing kami ta, apo, nagsakit kong kanayo nga mit. Di ka mangigmimit, di makaraing kami kinading ko nga Nelly. Ni Lola yo, hanga nakaraing. Baka nakaraing ni Lola. Ngam saan nala kahit ti Romuar, iti kwarto na. Alagsubli kayo ti sila jo. Ta, kastakmet. Ngayon karayo, Mami saan kayo nga sumsumrek ti trabaho yo ita? Saan nga mabaling nga saan nakasumrek? Nandari man ti oras ko. Laglagay pa inyo nga siyak ti chef, chief cook, iti restaurant. Nga nagyanan ni Lola yo. Nga iso ita, iti pagyana. Nakabibay ka ni Rita nga restaurant. Iti Mr. PJ restaurant. Nabayag kami. Nabayagan ni Lola yo di jay. Kat idi nagretiro ni Lola yo, siya konti si Mublat, nga kas-chef. Tinawid yo ni Lola, tilaing yung agluto, Mami. Ngayon dati sakit din ipin nyo, sulbanan nyo. Naon pagdanakan nyo, alam. Sumra kayo, nagsubli ka di sila dyan. Tituloy yung patoro, ha? Katsa ka nga rod, Mami. Nagsubli ako tumatang ti sila ko. Dalabas sinubrak. Alan, sige, Mami. Sabi ko, saan yung tumanin, ipukpuk ka ti sakit ng ipin nyo, tapos saan ka nga makadisturbo ti Turo? Oen manong nemi pudno unay te kunak. Nga natawid ko kini Mama Lola da June kini Nelly. Tilaing na ngagluto. Ti panagbaling ko nga siya manong nemi. Taubingak pelaing idi manong nemi talukam nga kakabsat kat siyak ti na una. Idi tatultulong akon ni Mama manong nemi ngagluto. Agdabtrabaho idi manong nemi ide di papa, idi to at a plain housewife ni Mama, mahiling ngagluto. When, oras ang nganas kang agluto, no, anyaman ti kayat na nga putahe, nga tuladen na, o lumabasa na kadagitay pamphlet, nga pagkakitkitaan na, tinaskan nga maluto. Agluto. Kang kanawin manong nemi nga naimas dagiti lut-lutwen na nga si daen mi. Nangaro na lang aruden, ti paborito, de ti papa, manong nemi, nga putahe. At lagi din ti high school, manong nemi, iti talagang intultuloy ni Mama, iti adu nga klase, iti putahe nga lutuan na. Nga paralain ka na kami. Pang Pilipino, dagiti Chinese food, Japanese food, Korean food, kanda dumapay. Nga putahe, kadagiti farin sa nga putahe, manong nemi. Aging ka manong, aksidente. Napukaw mi, ti amami. Na aksidente, di papa, manong nemi, kat kastaon ti panagladingit mi, nang runa kini Mama. Kat gabot awanan tiya, breadwinner mi, ti head of the family. Ti agsapul iti para kada kami. Kapilitan manong nemi, ani Mama, ti simrek-meten iti trabaho. Siyempre gabo, tanalaing nagluto, simrek iti may nga restaurant. Mr. PJ Restaurant, manong nemi, nga ididamo, kat nagbalin lang assistant na cook. When? Assistant cook. Ngayon nagdiritiron, manong nemi, ti panagka-chef, ididay tang restaurant, kat gabutan na panagnikanda, nga nalaing ni Mama ngagluto, templa, kanda tumapay, nga dahi tat pagsikatan dahi tang restaurant, nga nadaanin ti dad tumapay nga sanga. Ison na nagbaling nga chief cook kun chef manong nemi. Graduara kon manong nemi iti high school, kunanin Mama kaniyak, nga baka marigatan ni Suna, nga mangisaka dito panagbasak iti kolehyo. Katne, kalpasan kanyak, agraduar tumutin manong nemi, tikapsad ko, nga duwa nga lalaki. Nagsurrender ni Mama, ako na manong nemi, nga
Sumrega klangan nga trabaho met. Inayaban nak matlaing iti restaurant manong name. Nga pagpapaayan na iti Mr. PJ Restaurant. Kaya gabot ar sinusaruan nak ni mama manong name. Adumaten ti amok. Nagbalinak asistan na. When mother and daughter, the chief cook and assistant, banag manong name nga pakaragraksakan taking kukwa itinasaw nga restaurant. Nga dagiti muno na nga kinkukwa manong name ket nagretiro dan tinawid ti anak da nga ni Manager Donald. Awan unay tinalage ni Manager Donald manong name iti may panggap iti panagluto ngayon nalaing nga mang-manage iti dayta nga negosyo. When? Dito'y matlang nga namamok tinagbalin nga kapisi ti pusok. Iso daytoy ni Noel manong name may sa isun nga waiter. Nag-aram kanyak, gabot ipatpateg ko, kadipatpategnak, nagkalaysa kami. Kalbasan di ba nagkalaysa kami manong name nagtalinid kami nga nagtrabaho tinasaw nga restaurant, waiter isuna, chief waiter, waiter head, manong name, siyakmet, kat assistant, chef, assistant ni mama. Nadaan kami manong name ti duwa nga anak kani Noel isuda John kani Nelly. Ngamkas iti napasamak kadi pamilya mi manong name kas tamat tinapasamak kadi pamilya. No nabalo ni mama manong name nabalo akmet. Nagsakit. Nadadatiga po na manong name no apay nakaslagbadpada kami kini mama iti gasat. Iso na laing ta, talo ti anak ni mama, talo ka mga kakapsat, katsyak, kaduduwalaan. Kaya inaudi ngam siyak manong name, nagtrabaho damit, kaya naadan damatan ti kabakbukodan nga pamilya, adamatan anak da manong name. Inauna, dikiti ka anak ko, tadadan iti high school, idinto ta, adda pa lang elementarya, dikiti ka anakak, nga anak dikiti ka kapsat ko. Kaya nagretiro ni mama manong name kas chef uno chief cook kas assistant siya kon tinatudingan manong name. Intalag kanyak ni Manager Donald iti kipanagbalin ko nga chief cook tawan ti problema tano kasano ti laing ni mama kas tamat ti laing ko nga nagbalin met ni Janice manong name nga kasidgan iti riknak nga isumot ti panaka-assistant ko. Ngayon, dimtem ka din, abiglalatan, manong naming, nagsakit, tingipan ko. Nadama kalawas itan. Nakanakdak ka lang, nakaisturbo, no kastang agtemplaak, manong naming, may gidya, may gadato, nagsakit, tingipan ko. Ngayon, saan ko mat-idi, padpadlaw, ididamo manong naming. Kung nada, dito ka nung wisdom thought, wisdom tit ko. Kasla saan ka nung napintas, ti pa nagtubo na, maditi pa nagplastar na. Makasinga, manong na mitigam ko. Nga dahil dati poon, ti pagsakitan na, tunggal dumakdakkel. Anong nemi, kabilitan matla nga, nagsubliak iti silid ko, sak naturog iti may nga oras. Nakariingak, agsakit man ang tingipan ko. Tinawagak ni Janice, manong nemi, bagak nga saan nakamakastrek. Eh, ma'am, kasano no, anda di kita umay nga, di kita foreign na customers tayo. Kaya nagsapol na ka na kita, saan ko nga mo nga lutuin. Maka mo ka pahilahin. Talaga nga mapanag iti dentista. Dato yung ipan ko. Itawag yung anot akin ni Sir Donald. Tama muna. O sige. Barang na makasubliak tumatlayin to na malim. Okay? Ngayon makamupay lang, sika pala tagluto ka dito nga oras. Para pamigat, breakfast. Kan, baka barang no, makaumayat tumot lang before lunch. Sige ma'am, nagananos ka na Janice. Hun ma'am, no problem. Sulbaram ta sakit tingipan mo ma'am. Sakit tingipan lang dahil tangang dakala problema no sa mong kaso. Huwag nga ron.
Ermin, urek lang makaterternek, makasangsangit nga gituret ti sakit na. Manong nemi, nabanak nga ron iti maysa nga mamong ka dentista. Manong, oh, Melissa. Doktora. Kapasyar ka man. Ang dalagit problema, may panggabiting ngipin, doktora. Iko naman. Nagpintas mati ornos tira na po daw ang ngipin mo. Ang sakit. Dado sa wisdom teeth wanutot ko, doktora. Makalawas itan. No orek lang makaterternek, makasangsangit, no agstang sakit. Agora ka tatsikapan ta, ka? Kumusta man gayang trabaho? Okay, met, doktora. Minsan, inaibak na giti ka-asosasyon ko. Dental Association. May kamsadya restaurant nyo. Opo, dinayaw da nga talaga iti imas ti luto yo. Doktora, kit kunak met nga mamok ti chef. Nalinga talaga. No kasunod laing di ay inana, natawid di anak, ti laing di ina. Iso nga da ito nga restaurant, kadag din dinamag, ato lagi di turista nga umumay. Pura lang, manot sa nga na dito nga, Mr. PJ restaurant. Bali talon, doktora. Ije main branch, sika iti chief cook. Nagorgata. Uy. Api kastil pa nagtubo na ito wisdom tooth mo. Nako. Siyempre, tunggal aldo kadagsakit dito at dumakkel. Tunggal, dumakkel. Apektaran na tigam mo. Ito lang ipakitam. Tamo kat gagangay lang ang sakit ting ipin, doktora. Nasapsapa ko matap no. Alalistot ako mga gabutin. Nas ka na nga magabot. Nagdakalan eh. Saan ang nagabot? Di mo pasamak. Anong harap, doktora? Minor operation. Nako, sakit tingipin? Operasyon? Ito na. No gabot laeng, hindi ko mapalang nasapa nga nadlaw mo sa balit panagtubo na. At agabot laeng ti masapol. Nung gabot na di makirin, imunagan, nakadayon. Kasapulan ti minor operation. Doktora, ngimawan ti pagdanagam, minor lang dito eh. Adot kakastuyan nga pasyente. Saan na tayo maapektaran ni trabaho, doktora? Kat gagangay lang ang bakasyon ka. For how many days? Good for 1 week. No mo baror kumaitan, 1 week na maibagan pa lang ti operasyon. Tayo ko nagkaroon din, nasapsapa ko ma. Amang ko mati operasyon. Gabot lang ko ma. Damog namin kagagangil lang nga sakit ng ngipin, doktora. Ngipin, di mo lakong ko na. Saan kapot-bot nga na. Sagad din nga, maawang nga tati, mapasamang infection. Mga asin ang Diyos. Minor operation lang dito eh. Gawa na. Itan marabidan ta. Yan tanga, dakad to yan. Kasunod kadakil di magastos. Doktora, basit lang. Amang problema. Amang panutin yung manot di magastos. Tinasken kat maoperar, maikat, magabot. Tapno awan ton ti sakit nga mariknam. O na, ready? Oreta, libre ka tawan na kururay nga pasyente. Sige, doktora. Tawagak nga digit anak ko. Kanibagak nga i-extend ko ti bakasyon ko. Sino di bang sukat kang gano ko? Bilit na nga di assistant ko. Amo na madlag templa. Ano ta? Yung jakmat imbaga keng kuha na ti sekreto.
Assistant ko lang kahit nasawan, katulungan ko lang ag-prepare. Ngayon tig-temple agad siya. Alagat na. Sige. Tawagan mga road jacket get ready para iti minor operation. Tinawag nga road manong name ni Manager Donald katibagak ti amin. Katkas iti ko na ni doktora no ape kanong amin saan kong dagdagos. Kastamat ti ko na da June kini Nelly manong name kastamat ten kini mama. Katga po ta nagbakasyonak ti makalawas manong name agbakasyonak ti makalawas. Impresentar manong name ni mama ti bagina nga isupelat mang sukat kanyak. Ta siyempre, isod ng patawid kanyak. Iti imas ti templa, ti sekreto ti templa. Imanugot ni Manager Donald manong name. Ang tangin na pigsamot pa lang ni mama. Kaya na okay mat exercise na. Di mat pa'y unay bakat unay. Katuwain manong name. Handa nga rin nga nagproblema ti templa. Manong name sa anak ba't nga narigatan iti minor operation? When? Kat ti wisdom ti thought ko manong name nga nang dadadael, mangrugi mang dadael ti gums ko. Naginanak nga rod manong name nga nagpaimbag iti makalawas. Kalbasan ti makalawas manong name back to normal. Siyak ti chip ko wano chef manong name ti Mr. PJ Restaurant nga ni Janice assistant ko. Hindi makadakas manong name damadlaw ko. Pag sinamit, ramanak, kapikas lakurang samit na. Nayunak tumanin manong name ti asukar. Kalbasan na. Edita iserve manong name ni Janice data nga pagsinamit dagiti customer. Edita agsubli sa jay ayanda ta pinayapayanda. Imay kanyak mamilisa. Apay, anda reklamo dagiti customer. Nakasamsamit kanong na jay bag. Dati nga magustuhan da nga pagsinamit. Ha? Ada sobra na. Ada tedada. Agaputa. Masamitan da nga rin unay. Rin na marak ng peso. Ay na, mamili sa sobra ti samit na. Kadi, nakaadom siguro ti asukar na, ma'am. Kadi si Marcerno nga oras manong name umay manen ni Janice. Ma'am, ano napaspasamakan ka? Apay. Apay nga tapay lang agreklamo na. Jay lutom. Naapgad ka no. Baka ninayonam. Mamaan. Sika agikabil iti templana. Agipreperak lang. Agiyasidagak lang. Sika iti mangrukod. Hupom numano nga tablespoon. Kaya man, alaman akman. Saan man? Sika man di magraman? Ramanan ni Janice. Ay! Ma'am Melissa. Nagapgad-gad peso. Manong Naimi. Nagdakkel na problema. Abay, kastoy. Janice, ma'am, panghasim. Sikakin siya kumalpalayang ti makamoy ito dahito nga banat. Ma'am, abay. Sa balimatan ti panagraman ko. Anya? Tinibagam nga nakasamsamit kat samit kanya. Tinibagam nga naapgat kat samit kanya. Ala, naapektaran, ma'am, ti panagraman mo. Iti minor nga operasyon tangipin mo.
Kasano ko ma? Ay ma'am, baka adan apektaran nga nerve. Aday tingiwat mo, aday ti bibig mo, aday ti dilam, ayan tiram panagraman. Tingiwat, bibig, dila, ngipin, kat may masaday nga pas. Nagdagkala problema. Diyak kaya't ti mapukawan ti trabaho. Janice. Kabig sa nga gastos na gitanan ko, iti pa nagbasa da naman pa high school da pa ilay. Ang angalim at ni mama, ti sakit nga daking kuha na. Ti mailan nag-extra dito, igapo tawanak. Gan saan na nga may tultuloy nga, agsubli iso na nga sukatan na. Gan sa bali ni mama sa bali ak. Janice pangasim. Tulungan nak. Ano takit mo sawan, ma'am? Si kakensyak na umabalayang ti makamoy ti daytoy. Ulit tag kayat ti begkat iti trabaho. Namuna kitawan sa baling nga muk trabaho no saan nga panagluto. Anang retermidan ta ma'am? Si kakensyak laeng pangasim. Isuro ka. Itit ko king ti sekreto nga panagtembla. No kasan no talaga iti measurement ti amin. Si kang awan diferensya ti panagraman mo. Sige, ma'am. Agamanak, Janice, ngumawatan lak. Sino ko mapay nga rodmet? Iti ag tinulong no sa nga si kakensya. Nagdakil iti itulong mo kanya, Ma'am Melissa. Si katiga apunan no apay nakastrekak ditoy. Ken si kapay ti nangibaga nga asistan nak. Di ba ti asistan kat posibleng tumat nga agbaling nga chief cook? Interest kumit lang arod, iti agluto nga talaga. Sige, isuro ka. Edit ko ting ka, isurok amin ti amin namin ken ka. Tas ka, itinalimin nga para tembla. Manong na imi gabutasan ko nga dagos nga maisuro ni Janice. Makalawas, dualawas, manong na imi nga ado di kita agreklamo nga customer. Uwain manong, bimasit ti customer mi. Nga may ti masursurwakon nga naimbag ni Janice, manong na imi nagsublimat manen, dagiti customer mi. Uwain, nagsublimat manen. Nga madali kiti gondahoy manong nemi ama kong konsensya. Abay nga nasken nga ilimid mi ti amin. Abay nga saan kong ipudno ti amin. Saan ka di nga da ita nga saan kong panaging pudno ti amin kat may isa nga panang traidor, panang lipot iti management ti restaurant. Nga mabutay nga mapukawan ti trabaho manong nemi. Awanin ti sir-servik pa'y gapot madin ti panagraman ko. Napanak, iti dentista nga nang operar kanya. Oh, Melissa, kumusta? Kastoy, doktora. Ada ka di manin problema tangipan mo? Awanin ti nasakit, doktora. Ang iman niya. Naapektaran ti restaurant. Uno po no ti damag kong job kimapsot ti customeryo. Gabuta doon sa akin di kita reklamo da. Agam nagsublin samat manen. Nasolbar yung samat ti problema yo. Doktora, siya kanji assistant ko laing ti makamoy di dayto. Kensi ka. Nanyakin mo so. Gapot tapat check, doktora. Nga naggapo dito iti problema. Ada problema? Tada pa kayo naigag ti problema kasta? Doktora, pa kastoy. Dito agad, tawang ko manghamo ko maniwarawaras. Tiyan niyo namin dito nakasiryoso ka, Melissa. Aba, idakil ka dilaon na yung ti problema, takas tapit ilangam. Doktora, saan nga baligit operasyon tingipan ko? Ay, what do you mean? Nga ako naman. Ako man ti problema. Ako man ti makita nga. Ako man ti ako naka-infection na kuma. Ada, doktora. Gabuta.
Taan niya. Nadadahilan ti panagraman ko. Nadadahil ti panagraman mo. Laglagi pa inyo, doktora, may saka ka chief cook, may saka chef. Tiigam ko, kat na yung panagraman ko. Imagine, diyan nasamit para kanya, iti sa balik at nakasamsamit. Diyan gagangay lang tiraman na naapgad, iti sa balik. Madin ti panagraman ko, doktora. Uret ti panangan ko. Diyan ko na mo no ibaga nga na imasun saan ti kang kanay. Nga magabota im-imasin ti sa bali, im-imasik mo ti na. Nga mas kaslasan kong mariknan dyan na imas. Apay, doktora. Belisa, saan tayo nga perpekto? Diyak, paglibakan, nukas pagarigan man na nagkapo dito itiyan problema. Eh, para kanya kakit, okay mat operasyon. Malaksid, no aksidente nga da, naikat to no, nadadahal nga nerve, iti partes, tingiwat mo. Nga daytan ti, nakapukawan ti, pintas, kad imas ti panagraman mo. Awang ka din ti sa bali nga solusyon ti amin, doktora. Panagkunak kad narikat. Awang ti hagas na. Nga masublim pa ti dati nga panagraman mo. Kasla ko mata nga nadadael. Nga mabaling pa lang nga operaren. Mabaling nga sukatan. Mabaling titema ko ng eye transplant. Mabaling nga iremedyo. Nagsublim at panagkita. Wano saan, makapagkita ka ngayon na kudrip. Kasla kas tamad deta. Sense of testing. Nga no sense of seeing na mimpinsanin nga. Saan ka nang makakita? Uno, nakudrip lang di pa nagkita. Makaraman kang mo maramanan nga nalaing. Kasi lang tayo makita nga sa mong makita nga nalaing. Nakurang nga ito ang panagraman mo. Di kahit nang asawin tong palbiyag akastuyan ti panagraman ko, doktora. Mabali na kasta. Padasan na ngagasan, pasublin. Kasano, doktora? Padasan, tiyag tumar, tabarbaring no, mapasublin pa lang ti dating panagraman mo. Iris data ang katakas. Ngayon dito agad jak masigurado. Padasam lang. Padasek, doktora. Kadukas magarigan ta sa anin, nagsubli di dati. Kat sa anin nga napintas ti panagraman mo. O at sa baling aramide, melisa na di mangawat ti kinapudno. Kat din ako mapapapasolin. Awan ti mapapasolik, doktora. Gagangila siguro kasta nga awat ti perfecto nga tao. Adarikti ko nata yung aksidente. Tila pagpakaasig ng doktora. Sa mo ko man nga warawaras ti amin. Oo, naawang problema. Okay, naawang ti problema. Sikakin siyak lang ang raman di assistant mo, ti makamo. Nagtultuloy nga rod marong nemi ngayon limed mi kini Janice ti amin. Nga isot para raman anong nemi ngem ti matang dagiti kakaduami ng runa anong nemi kani Manager Donald. Kat syempre, siyak
ti chef, siyak ti chief cook. Ti sweldo ket sweldo, ti sweldo ni Janice ket sweldo na. Adakdakkel nga amang imi ti siyak. Imadali ko nga natigito kong tao yung anong naimin ako sa nga pa nagsusweldohan. Aday papatpet ko kani Janice. Janice. Mamilisan na to eh. Napil nga pang supapak ko takinambag mo. Nayuan at ti sweldom. Kasayak ti sweldok iti inahin ko ken ka. Di mo pang panunutin dahil ta Ma'am Melissa si Kamet. May makukonsensya ka. Siya kiti umaw-awa ti dakdakkel. Ininto ta basbasin matin trabaho. Ngayon masinot nang isuro kanyak no saan nga siya. Nagritiro kan to. Saan nga naskan pa nga. Isuro na. Gabutain mo na ng isuro na. Iso nga mong pagdanagam. Ika, ang may tulok nga madadail din. Konsentrasyon mo. Ang agnanayong kadilatan na kastoy. Agradwaren di inaunak iti high school. Diyos ko, numaamon ni Sir Donald ti amin, siguradong ikatenak. Diyak mapagbasan, ti anak ko, iti ibagbaga na kurso na nga engineering na ho. Awan ti pagdanagam, Ma'am Melissa. Sika, nerepuse ka unay. Agkararagdagit ka po Diyos, nga sabi ko mata mapasublim betong medlaeng ti dati nga pintas ti panagraman mo. Dito kumataramidem, ma'am, tani apo Diyos lahing ti kang runaan nga mga ramid ti anyaman na milagro. Noon yaman ti nadadail ken ka, kidawam ken kwa na, nga agsubli, iti dati. Kasta mataramidek. Iso nga, awan ti, kadamtan niya mga panag-nervyos mo. Ngayon siya ka mo, manong nemi no apay, nga ore kayat ko tag-relax. Nga ore kayat ko manong nemi, nga diyak kat mampanunutin, iti problema. Ngayon siya ka mo, tabais estresak. Slak lang madep-depress manong nemi. Ika po nga ta, iti mapaspasamak nga, ada palimid. Ika po nga ta, para kanya lukluk-work, tibagtab-trabaho, manong nemi. Bana ka nakadlawan, manong nemi da June, kinineli, kastamatan kini mama. Bakasyon, tanalpasan di klase, nagraduar ni June, kaya red-ready lang ti pa nag-college na. Sumarang tumatin ni Nelly manong nemi. Hindi asad gandak, dagiti kanak ko. Ma, anak, mami, nasakit ka di mo ng tingipan mo? Hanan, nabayagan na. Hanan nga nagsaksakit kalpasan nga na operarak. Ngayon, apa nga, kasla na karkaro ng sakit tingipan. Di mapaspasama ken ka, mami. Apay ko, anak karkaro. Apay, maluklog ka diti turugyo. Nung kasta nga, ibaga ka na sakit. Awan timang mangigmin nga panagasog mo. Umras ti magim. Gagangil lang anak ko na ito eh. Mababanong ka trabaho? Nalakat ti trabaho, talag templa. Anda matasistag ko nga giredi kadagidi ka sa pulak. May mapanghalog nga sila nakadagdag sa trabaho, mami. Dalamad madlaw yun. Pati ni Lola. Kas lakayat yun sa mata kamakaman ti panagbakit ni Lola. Ano ito kahit mong asawan? Kas lakayat yung iyasideg ti edad yukin ko na. Kas lakayat yung agbalin lang ang slamanang yun. Apay na bakit ka din nilangak? Kahit yung ka din nga napindasang latatap no at kasukat daddy yo? Hanga dahil ti issue, mami. Ano ka ti issue? Ano't mapaspasamak ka na kayo, apay kastoy kayo. Langayon ti madep-depress.
Aw mi lang no. Adadakas nga ramidan nyo iti bagiyo. Ay, boy, awan ti problema ka na ko. Awan. Abay nga may nga mong ibaga ti pudno, Melissa. Mama? Siyakti mo na nga naka-observar ka. Yung oray matigit anak mo ka talaga mag-obserbaran ta ka, saan ta ka ladil-dilawan. Ngayon tama sangon ta kan nga, kasalita. Ano mapaspasama ka ka? Kada kila problema, itrabaho, uno kada ka di bang riribukin ka nga lalaki? Uno anyaman dito nga problema? Awan, mama. Awan, tidak pa kadanagan. Sigurado kayo, mami. June, Nelly, di na pa kadanagan. Awan, sa balik ang panunutan nyo sa nga na kayo. Dito yung panagbasam doon ti kahalit si June. Di pa nagsingsingpit yung ang padpada. Ano, anyaman terapapyo. Ura ka sa nutrigat. Aramin ti amin, may kanggalang terapapyo. May kanggalang tinaron niya kamasakbayan ang patungpal terapapyo. Naman pinasapa nga natay. Dedi amayo. Manong nemi, awanin da June kinineli tada na pananda na bati ni mama. Sana kasi nardingan ti inak man. Pero di mo kaya't pala nga mamon, di kita anak mo ti problema. Asyak ti rumbe nga mga kaamo, ti pangibagam. Ibagapitan. Mama, awan sa bali pangibagam nga umuna ti problema no sa nga syak, gabot ta syak ti inam. Dadat kang kanain ko, idi nga bagbaga ka na kayo nga anak ko, sa kadi? Tawan ti umuna kakaruna nga makatulong ka na kayo no sa nga syak nga inayo. So nga ba ang kanya kanak? Nakil nga problema, mama. Kunak tupay ngamin. Anak, sa mga talikodan ti problema sangwem. Tapno masulbar. Ano ngamin data nga problema? Nang rugi, idag sakit tingipan ko, mama. Ah, sakit tingipan? Sakit tingipan lang, mama. Nga miso tinangtad kanyak tidak kila problema. Kasano? Nasakit ka titagipan mo? Di pa naka-operar na? Hangka di ba ng limbagan, ti sugat na? Saan nga nasakit pa tingipan ko, mama? Ngayon saan nga normal ti panagraman ko? Imbaga, kani mama ti amin manong nemi agraman maten ti palimid mi kini Janice nga assistant ko. Oh my God. Nagdakil nga problema nga peso. Nadadahilan ti may sagada kiti sense mo. Panagraman. Importante, may sagada kiti importante rita. Numuna ket may sagangat cook, may sagangat kusinera. Hakit na nadadahilan na kasano pa nga makatempla ka. Bagman nga ron ti manugot ni Janice, ngayon libad yun ti amin ket sinursurwa misuna. Ma, kasano pa nagiti anak ko, ti masagbayan, danong as pagarigan. Daman po kawan na kiti trabaho, no maamuan. Di aking ko kat restaurant nga, awanan ti kabaylakpay nga agraman, awanan ti kabaylakpay nga kasyep. Niyam saan nga masungbatan, na kita nga saludsod mo, iha. No saan mo nga irugyan, asulbarin ti problema. Ano yan di ka ito sa ma? Timangmangdad kang ka ti problema, kat iti panangilimad mo ti amin. Saan mo masulbar ti problema, no ang talinad nga palimad? Rugyam nga ibaga.
Tapno ni kastakit mairing pas noan niya ti resulta na. Kahit no may kat ti trabaho, awan ti maramid mo. Ngayon no may kat ti trabaho, awan ti mang awan ti mang sidsidir ti konsensyam. Lumag-anan ti barukong mo. Yan tangin ay bagamunten ti pudno. Kahit noan niya man ti agbalin nga resulta na. Noan na decision ti management, rumbing una nga awatem. Taan nga rod kat awan kan ti kapasidad nga mga nung iti pagrebengam. Ken ti trabaho. Nung kasta mama, ipudnok ti amin. Kani Manager Donald, dapat lang, dahil iti pangrugyan ti solusyon. Nga hindi ko mapailain Diya kayat, nga hindi. Basta hang ko mapagraduar ni John ti high school. No hindi. Nga malang. Na talaga nga saan ko mapagbasa ti anak ko. Nga inauna iti kolehyo. Awan ti maramid ko mama. Nakaikad na nga karo din. Kasarita ka na imbag ni Janice. Tagbudno kami kini Manager Donald. Ni Manager Donald. Rumbeng una dita. Tas ang nanay ni bakbaklay mulatan data nga problema nga iso pakadep-depresam. Nga pakadadaelan ti sa lunat mo. Umres ka. Sige mama. Kadagaman na kiti deta nga pamalakad yun. Kabigatan ng road manong nemi kinasarita ni Janice. Panawan yung tapnak pudnota kini Manager Janice. Kanuan yaman tinagbaling nga resulta na. Nagkasaganag ngumawat. Dito kumawat isingasin ko, Ma'am Melissa. Tamadlaw ko nga talagang marigrigatan ka. Maas-asyanak kang kay. Kapula hindi pa nakapukaw mo. Ay di imas di pa nagraman mo. Just relax ate. Awan ti pagdanagam. Nasingpet ni Manager Donald. Imagine, manon nga dekada nga nagsaserbi kayo iti dito nga restaurant. Idi, dagiti pala naganak kang kuwana iti nang manage nga nangirugi. Ket empleyado dan ni mamang mo. Sa edit si bublat ni Sir Donald ngayon iti manager. Nagretiro mo ni mamang mo ket sikat si Mublat. No, labsan tayo tagsawa ket dakkel tinaitulong nyo iti dayto nga negosyo. Dapat ket maadhan kayo iti reward. Kasano harod? Taramidan da. Di, kan kanayo mo't nga modoodi nga rumwar ni Sir Donald ditoy, di agpapaudit amet. Tayo ito na makapanawan na kiti empleyado. Nga datat mabati, di kasarita tanton. Sino't mga istorya? Kasi ka suportaran ka. Awan ti pagdanagan. Abi kasla, relax ka lang. Tapay, kahit ko kumangarod na tumulad kan ka nga matip-depress. Pasit ka iti dahito nga palimad. Wano, gabu ka dita, siyak tiyakin basol ti amin. Kaya, nabilbilan ka lang. Ma'am, awan ti pagdanagam, just relax. Palaganan na tirignan. Basta siya timaka mo. Kasarita ta nga na siya. Ilawlawag ta nga na siya at kani Manager Donald. Ti amin-amin. Ti kinapudno. Siyempre kami nga ron iti pa naka-opisina ni Manager Donald manong nemi. Nga omis-isem. Itamang pa'y.
O mati amok nga problema. Nabayag mati nga ang problema tayo. Okay mati operasyon, tira negosyo. Awan ti problema dito awan ti problema ka na di branches. Aga po amin ka na kayo. Kada kayo nga duwa. Tiya, Melissa. Sir, ada problema yo? Janice? Ko sir, umuna-unay, in behalf ka ni Ma'am Melissa, dumawat kami sir. Iti panang pakawan mo kata kami. Gaputa. Inrugi ni Janice ti amin-amin no kasano nga napasamak ti amin-amin. Aging katrugi na, aging gamanon nemi, manipudrugi na kunak kuma. Panangisurok ken kuhana, panangilimad mi ti amin. Aging ka nga, kastoy ti langak, nga madandanagan, nga madabdepres. Awan surok awang kurang naman nun nemi timbaga ni Janice. Kat kalpasan nga nabaga na ti amin. Urek la makaluwa nga dumawat iti pamakawan ni Manny Reginald. Ken tirasun no apeng nga kinayat kong nailimad ti amin. Tadya kayat ti maikat. Tadya kayat nga awan ti pagtrabahoak. Nga dyak maisagad ti masagbayan na kiniduangan anak ko. Iso nga nabinanas bangin limad ti amin. May gapatanas kin nga maamuan ni Manager Donald ti kinapod. Kanuan yaman ti resulta ti amin, sir. Nuan yaman ti agbaling nga desisyon niyo. Nagasaganak nga umawat ti kinapod no ikatendak iti da ito nga restaurant. Abe ko mga ikaten ka. Gapata, saan nga siya, tibakon ko na nga, chef po no, chief cook, sir. Saan nga naimas ti panagraman ko? Melissa, sa mga nagayetan tinapasamak. Aksidente na aksidente man ti awag ito dayta. Ngayon, kawan ti pagtanagam. Taman ti panggap ko mangikat kang ganito eh. Kapag sa kamalatnag ko na, nakasapulam ti trabaho para ti masakbayan na kidulong anak mo. Being single parent. Nagbalin kayo nga napudnugan na siya at nga agina ito da ito nga negosyo. Abay ka din nga sami ko masupapakan ti kining bagyo. So nga sa nga rumbe nga, agdanag kaya hanggang nga maikat dito eh. Ngayon sir, when hanggang maikat, iso na lang tagsinukat kayo kini Janice. Kinapod na. Pakawanim ni Janice. Gabotay di pa lang nga pudo na kanyak ti amin. Ha? Gabotay, masipsiputan kayo met. Agsuperbasak met. Nga kasla ka lang nagbinaligtad. Nga makit-kita nga sikat nagbalin ng asistan. Iso nga kinasaritak na Janice. Kat nagpudno ti amin. Amo yung agaya men, sir. Kinawan mo tinagbaling nga problema? Gabota, sa mo mat nga inimutan ni Janice, ngayon bakit ususto, amin nga sekreto at panagtemplam. Kaya tangasawan sa angan apektaharan ti operasyon ti negosyo. Gapo may lagay ka. Ti sa mo pa nagpaidam. Saan ka amekat? Ngayon sikat na asistan ni Janice. Jesweldo, agbinaliktad kay madlang. Tagagangay madlang, anak at nga to itan, ti sweldo ni Janice.
Kagyawanak, sir. Awan turumbing nga kasangit mo, Melissa. Hinarakop na manong name ni Manager Donald sana yung sublat ni Janice. Kapag gusto nga katapusan. So effective immediately this next week ngayon tatabog tayo sa baling ang bulan. Janice being the chef, Melissa being the assistant. Hanggang mapukawan di trabaho, Melissa. Kaya tuloy mo tumulong dito tapno may kam tinaradya kang masagbayan di kita anak mo. Hagaman na, sir. Kaya karakarat na kinapon Diyos kag sublin tumad lang ti dati panagraman mo. Sapay ko man. Manong name kas taunay tiragsak ko nga nangarakop ka nagidituwa ang anak ko. Banag nga nakasdawan daman yun. Ala ni mami. Apay, ano man hindi mo mas pasamak? Kasla, amoy man yung umisem. Kasla nakaragraksak kayo man mami. E dito takdapal palabas nga aldaw ka depress kayo. Baka sublit wala dati nga salon at yo, ken pintas yo mami. Anya may tinapasamak. Awanan ti problema na. Nasolusyonan ang ti problema. Inyos ti riyak karaginido ang anak ko ti amin. Banag ka nakasdawan to. Ala ni mami. Hindi ko mapapilang kami nga nagpudno kayo. Madanagan na kami anak ko ti ba nakaikat ko. Namuna gata, di ka pa nag-graduary ti high school, June. Api ngamin nga maikat kayo. Anya ko mga tagbaling nga, umuna nga, mapanunot ko no sa angati, ikatendak. Taawanan serbi. Anak, pinanunot ko kumaakit. Maidumot kay lang. Sada kay maladag ko na, nga, napayagan nga nagsaserbi kayo dito nga restaurant, nilulat imuna sa sika, mami. Akas tama tiragsak ni mama manong nemi di namamuan nanti amin. Hindi ko mapalang amin nga nagpudno kayo. Hindi awang ko saan ka kumanga na depress doon nagpudno kayo nga dagos. Hindi mo't mamangagangil lang dita kata. Di agpo-problema ka di hanga makapanunod tinapindas ng solusyon. Kaya hindi ko mapalang kami nga imbagam kanya problema. Sakti ng tenti solusyon. Sakti ng magagangga kung tirubing aramidan nyo sa angagpud, no? Sorry, mama. Nagilimad ka lang aming kat. No, saan nyo kung mainimlimad ka ni Janice ti amin, awang ko mati problema. Ngayon, nasa pag-ayam ngayon pud no ni Janice. Kahit dyan nga Janice, loko mo imbagana ko makingka na Melissa nga agpo-problema ta amon ni Sir Donald ti amin ko na ko maa. Gagangin lang dati ito story ka, mama. Handa na ganti conflict and struggle na. Manong nemi napasublik betlang ti dati nga salon at ko, raksak ko, nga nanganong manon nemi ti paggrabag nga kas assistant itan ni Janice. Siyak matan ti mangawag kang kuha ti ma'am. Allah, ni manang Melissa. Apay ma'am ko nang kanyak. Kas tama ti awag mo kanyak, hindi siyak ti chef. Di ma'am ko nakumatking kay ta. Kapag siyak ti assistant mo. Okay lang manang. Umanay latang nga Janice ko lang. Tamanang ko nakmatking ka. Manong nemi naasi unin apo Diyos no mapesangkon nga napasublipay ti dati nga imas ti panagraman ko. Nga magpadpada manong nemi nga napagturpus ko dagiti duwa nga anak ko iti kurso da kinayat da. Ngem awan ti timawid kanyak manong. Sagbay ti COVID problem manong nemi na nagpakada ni mama kayat nga sawen. Napanan dinanon dedi papa ken kastamaten dinanon dedi asawak nga manugang na. Dagiti kapsat ko manong nemi amo matidimdim ti nga problema da. Kada dagiti kundaway nga
nagkasapulan kami ti tulong, tumulong da, nisunod nagkasapulan ti tulong, tulungan mi mit ida. Owen. Nelly, manong name ti kabalay ko dito ay family house mi. Pundar mi ka di asawak, manong name. Ininto ni June, manong name, kan di asawa na, kat adan bukod na nga malay, agpadpada da nga engineer, manong name, kat duwamat din ti apukog kadakwada. Ni Nelly, manong name, awang pet asawa na. Iso ka nakon ko ng agasawan. Gabuta, kahit kumaten manon nemi, iti agaywan iti apuko, gabuta nakapagretiro akmaten, akas may isang assistant chief, iti restaurant. Sakbay manon nemi, iti COVID problem, nagsara, iti restaurant. Ngayon iti agdama, tuloy man ang operasyon da manon nemi, at pasarimat mapangkap sa dino kang agkiina, nga mapanmangan, kat mandano mi sa jay, ni Janice, ni sutag tuloy pailaan, na chef. Manong name. Dahil nga rin tipakasalita, kalagyaman naklauna iti anos mo, nga nang ornos, kalpasangan nakinsan kayong ka tititaliana. Sabi ko tadamat na ibating nga adal, liwliwakin pagsarimingan tibiyag, kadagitipada kalimngeg. More power to your program, Manong, and God bless. To'y agyaman nga pagayam mo, Melissa. Melissa, thank you. Iti ingka pa ng iburay, dati pagkasaritaam, nga kapula iti sakit, tigipon, nagbaling nga takila problema. Ngayon, nasolusyon naman lang dati nga problema. Gagangin iti bihag ako nada, domteng latta iti problema nga saan nga maliklikan, di ba? Okay. Thank you, at kadagiti nakaan-anos nga nangungput, tinagtungpalan dati pagkasaritaan, di pagayam ti nga Melissa. Saknan laeng itingipen. Papaghay may sakit tingipen. So kata ka, nagsakit tingipen nyo. Hanyo nga tayo ibaybayan. Insigida nga pakita yun iti dentista. Happy wansing. Kanagin di madamang pailang agbiboy ka na tayo. Kaya may salamat po kada kayo nga